بینن هجا دم باش جه خلقا برنامه ما دویمین لبازیدار رنگین دما و خوش به نه تی خویا کرن ام لبرت با احمدی خانه فیلسوف کرده یه نافدار بله اوقاس احمدی خانه دولمنده اوقاس پر عالیه براستی جمرون زامرش کیجان علیوی دست پی بکه بله فیلسوف کردال پیش بری میگیم او دیروکا و شرطی دست پی دکه کرم کن ام توشی دریا احمدی خانه فیلسوف کرده ببین فرمو بیشک او گمان احمدی خانی به علم و زانینا خو دریایه که ببینیه دناوا مالباته که خوندا و بیربیر دش دیا خود به حتی 14 سالیا خو لبردست باب خو قادی و برای خو تی پرورده کرن پاشه دچه لگلک ولاتان دگره و به چاب دریا خو به هم پا جهانا دربه باش ناستکه عادتی مینا مشا هنگوف به چواجه هر کلی که بهاری هنگوف برهفدکه و پاشه ودگره کوارا خو هاوانی احمدی خانی جی هش او دل خو جهر جوره علم و زانه تردکه و الولات خو بازیدار رنگین ودگره لی میر و پاشاین کرده بگو راوی ناکه لسر ویه که احمدی خانی جی بدل کووانی وی هلبسته دنویسینه و ترکا قصر و خوناغین واندکه از مامه دی حکمتا خدا ده کرمانج دی دولتا دنه ده آیا به چه وجهی مانه محروم؟ بیل جمله جبو چه بونه محکوم؟ گرده هبویا ما پادشاهک لایق بدیا خودی کلاحک تاین ببویا جبو وی تختک ظاهر ودبو جبو ما بختک حاصل ببویا جبو وی تاجک البته دبو مجی رواجک او هلبست وانی بردوام دکه پشتی وی هلبستا به گازن بارکری ادی قلم احمدی خانی دبه گانی دبه روبار و در دبه اول نوبهارا بچوکان جه قلماوی دهرکه پاشه جی عقیده ایمانی هر وها گلک بر همین دین ین کن نگهشتنه حتی روجامه ایرو جیزا و هری داوی جی قلماوی گومی بود دریا بنویساندنا مم و زینه و گوهزی رنگی اقیانوسه که به چاوا حضرت موسی به 10 فرمانان لخلق خو وگریا و بنی اسرائیلی گهاندا آزادیا وان فیلسوف احمدی خانجی برهما خویا نوازه مم اوزین ستونن لسر رگزن 10 هجی و هر وها 10 کاراکترین بنگهین آوادکه جوان کاراکتران 1 مم گله دو زین یانجی شینه کردستان و آزادیه سه ستی سترکه و عدالت و مافه 4 میر ازدین دستراداریه 5 بکو تلهویا جواکه و هزات داریه 6 تاجدین دستراداریا گله 7 گرگین کره میر آلیگری مم و تاجدینه 8 داده هیزبون جواکناسی و هر وا حکیمه 9 چکو هزار چکداری یا گله 10 عارف یانجی حسو روشنبیر جواکیه فیلسوف احمدی خانی هر دو کاراکترین دستان ین گرینگ ده شوا 21 اداره ده به هفت ده ناس کرن هر وکی تزانین ده 21 اداره ده روش و شو جی دبن وکی هف لوما جی متافورا 21 اداره سیوراندنا وکویا جن و میره بله بینن هجا هر وقتی زانین دخلکا بری ویاده دقصرا اسحاق پاشا ده مهنکی قلا فیلسوف کرد احمدی خانی کربو هر وقتی زانین احمدی خانی د سال 1605 یکی ده جدیا خود به او د سال 1707 ده دچ بر رحمه خودی احمدی خانی د قصرا اسحاق پاشا ده لبر دسته باوی خو کی باوی ویجی قادی بویه و که امویجن دادگر بویه حتی 4 سالیا خل به دره پرورده بینه
پاشه جی ji elmê Melayê Cezîrî her wiha Feqiyê Teyran Haydar dibe paşê diçe Bexdayê diçe Helebê li wê derê perwerde dibîne perwerda çi dibîne perwerda elmê Yunana antik dixwîne û di derheqa filozofê wê yani Platon, Sokrates û Aristo û elmê wan yani di derheqa filozofê Yunana antik de bi rêk û pêk serkûr dibû dixwîne û xuta dike. Ji wê derê diçe ku derê ji wê derê debasî Îranê dibe. Berê li Îranê jî êdî helbestê Ömer Xeyam her wiha Elî Xerîrî û gelek şairên Kurd û Faris wê derê nas yani elmê wan dişopîne dixwîne û ji feyzê werdigire. Bi wî awayî jî ka perwerdehiya xwe temam dike. O cara dawî jî vedigere bazî dê. Mîrê Kurda Mîr Mihemed Pîrbela hebûye. Belê Mîr Mihemed Pîrbela kesekî adil bûye û Ehmedê Xanê di kesayetiya wî ji qareterî wî bawer bûye ku ev ya pêşkêşiyê ji civaka xwe re bike û her wiha miletê ku jî bigihîne azadiya wan. Gelekî li ber canê xwe dide. Wekî jê re dibe şêwirmend rê dide ber. 10 sala li ber xwe dide. Destpêkê hêviyek mezin jê dike. Lê paşê di nere ku bêhêvî dibe ji wî tişta ji Mîr Mihemed Pîrbela hêvî dike bi dest naxe. Belê filozofê Nemir Ehmedê Xanê niha tirbawî li vê derê ye. Em li ber tirbawî bi rastî jî bi rêzdarî em dipeyivin. Me dixwast em têkevin dur lê diviya bû me destûr ji Müftîlixê bistenda. Lê ji ber sebebek ku tê zanîn me jî gerek nedît em bişin serî lê bidû destûrê jê bixwaze ji ber ku riya me jî tune bû ya rast. Loma jê em niha li pêşberî tirba filozofê Kurd Ehmedê Xanê van agahiyan bi we re parve dikin. Belê Ehmedê Xanê bi rastî ji bo me deryayeke bêbînî ye bi her awayî. Piştî ku tişa jê Mîr Mihemed Pîrbela hêvî dikir bi dest nexistşûn de piştî 10 sala şûn de ji xwe Mîr Mihemed jî wefa dike. Êdî kî tê şûnê êdî paşa tê şûnê. Ev Evdî Paşa, nizanim Behlûl Paşa, nizanim İshak Paşa tê şûnê li vê derê dibe hukmdar. Evana li ser navê Osmanî tev digerin. Ehmedê Xanê hewl dide ber canê xwe dide ku rê bide ber wan hin tişna tê xwe serê wan lê di nere to eleqa wan û tiştê ku jê hêvî dike bi hev tune ye. Loma jî ji qesra İshak Paşa vediqete ew peywîra ku wekî em bêjin şêwirmend wekî katîb û wê derê dev jê ber dide êdî weka bêjin xwe dikişîne înzdivayê çerxaneyê û hinekî li ser pêşaroja xwe difikire û ja dest pê dike nûbihara biçûkan her wiha memûzîn û gelek berhemê din jî di nava wî çend salî de dinivîsîne. Tê termînkirin wextê Ehmedê Xanî dest bi şaesera xwe memûzîn kiriye di 44 saliya xwe de bûye. Di çi cizîrê li wê derê gelekî dimîne û heta memûzîna nuwaze ku wê şaesera nuwaze ava dike. Belê ji xwe mirov tê tûşî nav cîhana memûzîna Ehmedê Xanî bibe bi rastî jî divê mirov bi rêk û pêk hinekî bi çi awayî hatiye sêwirandin û nivîsandin ew ji xwe bi serê xwe mijareke çikî cuda ye. Belê me xwest em li min da li pêş mekanê Ehmedê Xanê hinekî van agihiyana derbarê wî de bi we re parve bikin lê em ê wa hinekî bifitilin. Ehmedê Xanê her wekî me got bi gazin bûye gelek helbest nivîsandiye gotiye erê em azva tişana dibêjim lê bazarek ez nabînim ji qumaşê xwe re yani çawa ev Kurd xwedî mîraseyeke hewqas qedîm û dewlemend bi çima di vî halî de bi pir li ber canê xwe da ye. Loma jî ka gotiye heger bazara qumaşê me hebûya berhemên Melayê Cezîrî Feqiyê Teyran evê de rewajê de bûya ev tiştê ez dinivîsînim ew ê bihata fehm kirin. Loma jî ka di helbestê xwe de gelekî gilî û gazin kiriye. Niha em ê îspat bikin bi Ehmedê Xanê çima gotiye em xwedî dîrokeke dewlemend û gelekî qedîmin niha li hemberî me em kelakê dibînin ew kela a keyî kela a xaldiyan a urartuyan e ku dîroka wê xwe dispêre 2008 sal beriya niha tam hema li hemberî tirba Ehmedê Xanê her wiha li hemberî qesra İshak Paşayê jî. Ehmedê Xanê van tişana giş keşif kiribû di zanebûna vê dewlemendiyê de bû lê mixabîn kes pê ve ra nedibû. Hêviya wî ji mîra jî qut bûbû ji paşa jî qut bûbû. Loma jî hemû hêviyê xwe û daxwazê xwe nemir kiriye nivîsandiye û ji me re wekî mîrase hiştiye û em jî niha ji wan şaha serî wî sûdê werdigirin.
بله بینن هجا مگوتو فیلسوف کرد احمد خانی بگلی و گازم بو لورا جقماشی خورا بازار ندیت بو دکور ندکر میر و پاشین کردا بوی ورا ندبو ریه کوبید دا بر دوان ریاد ندمشیا لو ماجی دگوت اگر ام خودی دولت بیا اوی برهمه ملای جزیری فقیه ایران برهمه کوان هم دنویسینن اوی رواج ده بیا لو ما دکور ندکر جقماشی خورا بازار ندید دگوت زمینم حیری اف کرده خودی اوقاس دیروکه که دولمنت خودی کو پیشیوان امپراتور آوا کرنن دولت آوا کرنن چما امین نکاربن لسر میراثای وان وگر لسر اصل خو و امجی به خودی دولت وکی خلق عجم وکی خلق ترک بله افکلا هانه افکلا خالدیا اورارتویان دیروکاوی خود سپره در دوره 2008 سال بریان ها اورارتو یعنی خالدی پیشی کرده بو ناوند وان بو لوی دری پایتخت آن لوی دری بو و حتی نزی دریا هزاره هر وها حتی قرقا میشونریز دریا سپی حتی کراهیا آناتولیای و هر وها حتی مزوپوتامیا جرین حکم دکرن بله احمد خانه گاوا دگوت امش بازار خور قماشی خور بازار نابینه و اف کرده خودی دیروکه که دولمند چما امجی نبن خودی دولت قلا ویتشتی دکرن پیشیوان دگو بنر اف کلاتا پیشیمیه بنر برنامه بری ویاده خلاقه بری ویاده ما قلا قصر اسحاق پاشا کربو او قصر هانجی لسر قصر لسر آواهین اورارتویان هاتیا واکرن یعنی هر چقاس دیروکاوی نزیک دگیج دورا 3-4 سالی لی امپید زانه کو او قصر هانجی لسر قصر که اورارتویان یعنی آخالدیان هاتیا واکرن لو ماجی احمد خانی بگلی گازم بو نها امی هول بدن اف کلاکو لسر کلاتک گلکی بلند هاتیا واکرن حکم لی نابین کو كسام لنا ام ذكرن حتى جور لا ام حتى كو قاسي امكان بير رابلكو و رابري وبك ام هفر وال دورابي كلا هاني كو جهلا وراتيان خالتيان وهاتيا واكرن رابري وبكن بله بینن نجا منه کی دکتن برابلکین هات حتی خالکی شما وجود قال لك اباهی هنن کلا هنن لی بالا ما اف تربا کل تعدیل هاتی کلانن کشان جوی تربه 4-5 حبج لتوش بای لپایتختا خالدیان اورارتیان لوانه لتوش بای هبو اویا تربین قراله خالدیان بو وکی ام ویژن تربا ساردوری اشپیونی منوا هروها ارگشتی وانی حتی ساردوری دویمین افجی اسپاتا وی کی کو اف کلاب راستی جی خالدیان اورارتیان لسر دوی تربا کوشتاتی هاتی کلان ویالی دو حبرولیا فنن حتى سياحة يك إشارة ودجي جنو ميري يعني جنكو ميرك هي تام كشفنا به لاحتمال كمزن أو يه كل جول الشير هي أو روليافي مير يزدان خالدية لجنجي أنزان تعميني ناخذ شيء جيبيجه ليش لاندن مخابين قال لك جهه وكي تجي هي تعطي هاتي كولاندن ما بس تا ديروكا بشارتي يك جهه أوكو بالا كسن پیسپور بکشین سر وان برهمن دیروکی کسن وکی آرکولوگن دیروک ناسن لیکولنرن ام تنه وکی گاوا یکمین داویجه لجن هاپی و ارکا کسن پیسپور کوورن لوان درنا لیکولین بک لسروان ام بجن هین کور ببه و دیروکا ویا وشارتی یا راستی دبن عرده ده وشارتی و یانجی هاتی وشارتن داخل بر رونکاهیا روجه
بینرین هجان ها ام در مزگفته کنن لی اف مزگفته هانی لجری کلا خالدیان او رارتیان هاتیا بکرن لی لسر پرستگاه خالدیان هاتیا بکرن جخوا جدواره ویجی کشفه نها وکی سیقات خویاده که جخوا خلک هرمی دبی وکی زیگورات که بگی داره بری و جخوا دیار جکوری ویجی دیاره بینره او مزگفت پاشه لسر لیکریه از اینه که نزدیک در رابری و بکم بینره کبری هانی دریه پرستگاه هیه ام پید زانن خالدی یزدان وان سر یزدان وان اشر یزدان خالدی هی همون موتیواسیون خواه شر جوید دگرت شوه و گواد چون در دکت هرمه که او وکی پیشنگ شوه را قبول دکر وکی یزدان شر قبول کرد شوه و بی اوای به موتیواسیون در دکت شر و جنگا گران و همون شر خود جی هم بجی سرکتیه لو ماجی ده هر هرمه ده لسر ناوی یزدان نخواه شوه سیحب یزدان وی گرینگ سیحب یزدان گرینگ هی یزدان خالدی شوینی و ایشپیونی هیه لسر ناوی و هر سه یزدانن و هر دوها سر ناوی یزدان جنجی هبونن پرستگاه هوا کردن به احتمال که مزن ایشون نماد بجه پرستگاه وکی ناوی وانی بناسه دکله دبه کو پرستگاه یزدان خالدی بجیان جوان یزدانانی دن یدن کم گوادن شوار قال کر لسر ناوی وان هات به نظر کردن و هوا کردن بله میخواستم بالی بشین لی مراد کلو پشوی داره چه هیل چه بزگفتانی سر پرستگاه هوا کردی لید بنیده چما yani kanı ki jme kanı خوب گینن دره و دره کا د اف برهما کو تمنه خود سپری در دوره 2008 سال بریان ها براسی جمرو پر مرق دکه هنکی جمرو پیدش میخواستم روشا پرستگاه و مزگفته یا 2008 سال بری و یا دما آنها جواره پیشکش بکن از باور نکم کسی دیگه مزگفته در نمیشه دکش برکو تو کس مال خانی آواهیل و درانتون نیه و نزانم دیروکا مزگفته جی خود سپری چند سال بریان ها از ویژی نزانم سادوی دارید چی جوانی جی نه نجا ام چو سرتربا فیلسوفی کرد احمد خانی هر وها ام جیوارن پیشی خو خالتی و ارتیان گریان ما بالا وکشان سر هن برهمن دیروکی کو هاتیش بیر کردن یان جی او چاره نوساوی رو برو هاتیشتن کی هاتی خلاقریه ویران کریه به دهان برهمه میوانی به خودی هیه لو ماجی از هویدارم کو ام لوان برهمه خو خودی در کبن او ام ج نهل انصافا ظالم را ترک نکن بله نها ام هاتن داویا برنامه خو جوخه تام پشتا خو دایی چه اگری اوله کی رشی تاریخ جویدته دلیل و دلیزه شمام ادریس جویدته ام درس کو ور سلمه وجا بقول بين جده وجا ما شلبك لو ماجي بريكو ام شلبن ام خاطري خو جواب خوازن حتى برنامه كدني بمن نوا خير خوشيده بخاطري